obey ya mesie ni ase me hu no a me ti na mabo me phone tare maso ho be 3 hours ya ya kasa free night calls ye wo mu yi erade kire me ye wudi ani bia na ma ya no na asoma we dey onkrofo no na aka bia you mu ko jina santa no ama backpack Asem wo be peno but on pe wo da yes sama enti ni obi na na me dono nya botre na nya odo atenka bia na firi nyame sane nso enya atenka bia na firi nyame ade bi wo ho bi wo betimi nya atenka ma no strongly enya nyame na firi no eye wo tamfo na ato ama wo o tamfo na ato sa atenka na ma wo ene wo mato atenka na ma wo akonipa ontimi ma wani nyeda nipa ontimi ensom woda nipa o ma wani nyeda nipa ade ebe ma wani age no ontimi nye etis watenka ko obi ho ya ahwese onu so matenka na bedi wo bi ana Sompa FM reciprocal mo onkronkron a wotimi mo mesra so kasa kire me ama mente but obi wa wo chie obi na so onu panu enu nko na hia on hye se the other one no onu so the same mo there be on here no so onu no pen ne de me problem pon de sese menya no me pon hine de sese menya no because me pen but me ba cho wo busa ho se onu so pe wana sacrifices na wo make ne pa cho make bi ma abembo ye musa wo de bia wo frefre no wafre wo da o mu anu atade a che no wato bibia che wo da one side woni na nantia mo ato ice cream kwa to bia ma oto no nko adi to fe kura won to bi oto to fe kura no nko bedi wo woni mo ntotu eso na wo ka no ho woni na ma oto handkerchief obusa asemi do handkerchief rusu hia bia na what that be baya na yen ye paninti no wo be ye bia because wo paninti se wunya no eno nya nyansa eye jimi do nyansa do ne se me hu se me pew matenka bedi ho na mmom no mehye se de me wo ma wo no matenka na me film a no so wo bi e ma me ana because two are better off than one. Mami asema o kan ye di kan no asabe pie ha bi asabe pie you attract who you are no de wa o ko attract obi a wa hwe so no so ye wa mo eno no wa hwe so no so ye wa ba wo he on selfishness one side mo da bia ye me ka say you bit me ka say ma worry a narcissistic man a narcissistic woman most people are eya na omo attract narcissist no eya omo tie selfishness who ni pana no pe etu anhwe bibia okay who so no pe no and odono no ne dono hu hia no esen so be hwede ni pana de ba no eti no be na married to a narcissistic man, I'm married to a narcissistic woman dey na ma wo settle down for a narcissist a narcissist na dey bibi who ye na ko atenka no ko and a benefit bia obenya who idolizing nipa no and who idolizing marriage no eti ho aba na wucha no ne ewuguo no anu na wucha anya de ehia ansa na waye de fata odinka kwaye de fata no ansa mi wa de ehia wose wo hwe nipa ne ye na wo fifi ne mu ehu de ewo mu no wanya no mo eti eba so obi bekasa Akosua de wo kan nyina me amiti ewo because e bia kasa we obi sta Akosua de wo kan nyina me den ai Yesu Kristo nkwa na timi redeem no correct so obi tse o se de o city a believe gidi timi tse o se me ye trofo a gimi di se me ye trofo okay Hey, men kaza obese samanse sana mena ansa na waka ho asem. If people show you who they are, believe them. It may take 5 years or 10 years and sana change aba. It may take 5 or 10 years. You don't know when the change will come. But the what say what say no. Believe the person. Okay. Don't make excuses. Funny maybe you want to say there be a accident in the Bible. When people show you who they are, believe them. Believe them. Obi so obi ma who nani brewa believe the person say nani brewa. Oh there be nyasa ebi am mani sika and am chana tade and I say obi people show you who they are, believe them. Chai say dream maybe no who say the city and one pay. Obese that is the person's business. You can't carry that burden. It is I was settle down him so ampa where the me amejitum so true for but on one am pay. Meaning say we am massam but on one am pay. The world nim what you are bargaining for. Okay. It will quad the safata no aswa. But it is a yefun na ye onya media de bia e be kokofo ba boni am na am waduane adi. Am wakoto hawmu. Mame brofia o kan ye sense su bi o. You attract who you are. You attract who you are. Dia wo yo no. Eno na wo fa. It is sometimes say wo ta fa na enya busa wo say me an me te say because you attract who you are.
it is a who say what will be our son Hoyaria, who your son Hoyaria will be who Badam for Ube, who about Muadia Ube, who Bema Enkoya Ube. But then I'm saying, we are into Uber Fire for you attract who you are. Yes, you attract who are at income. Two before Biso Yari at income. But when the Dawa we share Bamana or Satikam for as a crutch. Come for the move you. That didn't buy you. Aye, yeah, bro. I come for the move you. And you want Mujano and move me and your machine. And to my ancient real business. Yeah. But then I'm saying I would assume baby, you can't carry na to me out there. The first seminal, there be our assume you would there be a person with there be a better happening. It wouldn't know a problem to say. Na you won't do. Na heal. It is sent the next time we show baby and also we share baby. And yet the any part of you will go deeper. Ye no kasani e diane no ni ade no no. Wo pesuba wo pe character no. Wo be de we osikasa. Where said we see a juma? Where said we see Dan ne ho? Where said you who busa na some see you are no? You will go deeper. Intellectual. Yeah, intellectual and shallow. There be. Person who deal when it seems a general because who will be a genius when it seems now worry you. Nipa there is nothing. Say nipa na genius bodam wa bodam. No correct. Say be be when it seems or buy a bonoa. Ni nipa there dey gyan where. Ni seem no buy a bono. Sompa FM. Na genius no. Say be or baby when it seems say be ma there ye mu no ye mre ye ho ase e ma be ma e when it seem be ma there yes be fa so. Anti be ma ye bre ne ho ase ma na nipa there na gyan ho na ni shape ne ne hips no ene na futratra no na ne tone so no ene ye there. Agene be when it seem say be ma there ye mu no. Enti de be ya check the woni pati. Sompa behavior. Jay ni shallow no. Yesu Kristo ka tell Peter go deep. You go deeper. Pusheshe ni mamururum na at the power say. At the power say ho. Gold ni at the diamond is say ho. And eh we handsome ho, and we tuntumu ho, we akwada. And na tusu ho, and na nufuo, and we 10 gram ho, 6 pass yedi. 6 pass na be di ada. 6 pass yedi. Now oba so wo hips na so wo mu a. Na the be kakra na say wo shape. Ye say kai say wo shape. Na no foso so na nto so mpacho say no achi wo mu a de na be say. On say ni brains a. Ai na adwene ni nkoyo o ka sama o ka onam enu ono so na msetia e be du me mpacho nufo no ne to no de be dey because we say adwene nye enti ya yenye very ko yen go deeper see meet people na won go deeper wo bra wo an wo yare enti wo ko relationship bi mu na say nya botre men jampo into another way. Learn to be alone and enjoy it. Learn to be alone and enjoy one kasa now enjoy because you will always be alone. No correct. Maybe you could be betting to come with betting to cry or be new. Learn to be alone and enjoy it. Mami, and untina be a one new kunu and an eating in China now for you. Want to me? We're too crying keke or crab no want to mint and we'll create demonic or testimony. Learn to be alone and enjoy your own company. You must learn to enjoy your own company. Enjoy your own company. When it's start from now. It is will be more. It is will be great. But say now they all know anytime to me. So I with something valuable. I mean, waste me time. Because me I know may enjoy me. Very well. Eti nipa na wo ba no e de na wo de ba suban papa be na wo de ba emo be na wo de ba kasade be na wo de ba enidie be na wo de ba emo be na wo de ba wo be wu e ho but we obi a de bian it is only for companionship wo be kire wo be fa kwakwahye akwa wo be fo ba se bi woni suban eti learn to enjoy your own company eti e be mu access na obrempo no so wo peme no de na wo de be ore me ohine yire no ono de na wo be add to me. Because Bible na can Ecclesiastes chapter 4 verse 9 or say two are better off than one for they can help each other to succeed. Ba ko tofo mo ba ko be pija no de nyame kan say eyese dipa mienu benante e bi so mbe boabo mo ho ma di yie ba ko tofo mo a we be so nipa cho nipa na wo pese wo ni ko relationship obetimi aboa mo di yie onya dondon afa ho onya sa dondon nipa na ade ne obetimi aboa amodi because Bible say eyese nipa mienu benante ebi so omo be boaboa omo eti enko relationship mu keke you must have a relationship goal and ntikura no san ka say different intimi nkyere nyonko different fine you must have a relationship goal
Say nipa wo ba me be boa no so aboa me. Kan hand go hand come. It takes two to tango. Because obi obeka say nyame ntue nipa so kan wo boa. Onyame wo tue nipa. We read Galatians chapter 6 verse 7. I say do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. A New Testament. In the Old Testament, I say, we dear, Apam Dadaa, Apam and Galatians chapter 6, verse 7. I say, do not be deceived. God cannot be mocked. Okay. A man who reaps what he sows. Boni pia wuduan ubecha. I'm telling you. Ubetimi asre nyame de odo boni becha wo. By you esoke twem de ubenya. Etimo obi another God is a merciful God, of course. Or a merciful God, but also a God of justice. Yes. God is a merciful God, but also a God of justice. Etime nkasa ade na me ye no me sebo ne facha nyame de becha, of course what de becha wo. But he is merciful. He is loving, but he is also just. Eti what de becha wo. But you will reap what you sow. It's on one account. Galatians 6 verse 7. Say, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. It is a answer for him now. And answer be a bontina wo ye boni bi. Na when you ba hu so agya na nyame mfa ncha wo. But wo be tiaka. One day. Wo so obi be fa wo de. Say wo ye oba na wo di obi kumati a. Wo so ware e bi be ye wo. Because who know what dia sa adultery no it will reap adultery. Because say it's sexual immorality now dia you know you will reap it. Eti amenya what you say oh Debbie no ade na what dia no you say the ade ye wo menya wo de no or say love your neighbor as yourself. Okay. Eti say apam ade ameye tia wo no me ye tia me ho. Okay. Okay. Love your neighbor as yourself. As myself. Said you be the bear and your dinner. Yes, nam hono. Men you want to so be a bibia fan would you? Say ya made Opama, or ya made Opama to be any was as is we are found woody. Obi will cry a bow so bow muscle. The fact is say under grace, you know. Grace then is the first, you know. Nanka we are bonia, Fena Kofa Nyan and Ponchini at the Debbie. They say yes, Mojanity. I rather from a bonnet chame what they are chow, but you will reap the consequences. Okay. As what banded, dear. Yenya assassin way so, Yenya Bibian for Yahuni. Esa what ya say, Mamma, do not in a mass. There be assassin way so no, Yenya Bibi for Yahuni. Okay. Bonifaciani de Ubenya, but Ubeta. Ye. Assassin way Yenya Bibi for Yahuni. Who we are dear will be real. Would you be Kunachia will be better Kunachi? Who for bigger will be before here? Oh, yes. Who for bigger will be before here? Ebia ye be fa we the baton but ye be fa no. But you may not know but ye be fa we ni bi. Wow. Who we are the so ye be wi. And be careful out there. And for grace is soon kase wonyame or ye the same yesterday, today and forever. Na make or ye merciful God or ye God of love or ye gracious God but or ye God of justice. Eti men nya who say we ye so for now wo fuck you know him say sekanti na wo buy and na wo dad and crofo akomsha tro a bad prophecy you will reap it. Oh say your woman will be blessed. Oh yes, meaning deep for truthful be blessed. Ebra wo hu no o kan was munya me so ba na mi twa no. Oh ai oh me who be it was a me I say munya me so ba na bi twa no because nyame ansoma me na me soma me ho ebu bu crofo bebre ene asore na gu na japade nyina ya ton oba kro ko ware no kro na oba no yare. You will reap what you sow. Love your neighbor as yourself. The nyame ka say the ade ye wa anya wo de na memfa nye obi efi say wo de koye wo nua wo dua ba bone ama wo ho ubecha enti ene se kwana anam so nya se nyame bone fa che wo de becha wo ba bia wo dua duru no eye na ye fa ho akatua ne ma wo membo mema ne no so bebre. He is a merciful God. He is God of love. But ma uremfi or a righteous God, but or a God of justice.
obi otimi kasa awreto ye media vengeance belongs to me me na me toni pasore obi otimi kasa do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps out to so kasa obesesa was so man asem so sin ni din remember bibia another one na mabrabo boni abrabo fi bi mu na nya and then repent 10 Mumfa uhuni there be o and then family bi wo ho a wo mo bre because of the omo mama na so papa ye nti enkwada na bre ya ne no na ye ya etisa wo no wan sori amfa hyebra nhye wo nsam a o mama na so papa boni bi no na aso but you will pay some even though mama na so papa na ye wo be fanya me kwa na wo be tua bi because o mama no sa wo maame ye papa na bi be son so no kre eso insira na bi be ba o papa ye papa e bi be son so the same way no ye bone a e bi be son so eti wo se bone fache kra oba pa nyame de be chawo obedom wo but there will be some bad day ni trial bi a wo be fam because na say to bi a wo hye abusua bi a na wo be hu party bi adenti na party ne da so da ho na bi atwam ade bi a wo ye to ho say the pattern is there, the pattern of the bloodline until so be sorry but you no kura be sorry so obeko no on fa ne ho to the chosen one to break that thing no he has to face saade no a ne maame ne papa ye ne oso face no disunkunim ansa no no ne mana eba no o ma benya ho mfa so tie very careful da bia me kan se ye man mu ha ye problem e ye bone no kure mu petumi wakwachi obi ba kosie no mu pesika wacha obi ti se wo di ko pesika obi ba wakotwa ne ti e de ko pesika na se wo be ne wo be kan se erade family bone che me odi che wu ni ti no eno no boa you will pay for it. I'm a bibe so ma so ma bebre even donya God will save them eti yenya hwe na enjia abapapa ma ye ho krono no onsu e be wia wo adultery no onsu e de bibe ye wo eti yenya hwe na yenfa yana mo nsisi ye nti we me motivation kakra me de eba nti obapa de obo so ne ma e ko fa me ti apam fabra ya na once for the travel mo I na nipa bebreji say wo beja bi ya se nyame de e pa mai nti utimi ye de apɛ nti na momu no wo becha obi kwa se nyame fa ne bo nto ne ntam wa eso kra obeto still obeto ada obeto no wa so na bo no so e ben wo a ya enka o kase o se akọ akiri na se obi wo ha pam wo te ho ohun se de ne mebre a onim die tia ne mebre me say abayo bi amihia na okache won sister Akosua me awaria ye dia ma me batemeti ase because me papa ekwan ode man fa so no eti ne mama 5 ye nyina egu ne ho obi anware yeso so sa na meme ye aso okache mo sister Akosua me she said the mama si disappoint e betray na enya me mama because me papa ye nim de no ye nkrofo ma ye nim young girls no form ni omonyim ja omoto was ye hu bi eti ye na enye ye nwanwa se ne emema aye ye santi ye no ye ne abrisa nyame hu ye mobo ye ne abrisa nyame hu ye mobo o se enye ye nwanwa e na pese papa no wote wo wanyini o ba wo hye ne mama ni nyina egu ne ho obi entimi nware but onim die ntia mema baba dada ne mama no no omokọ onim die ntia ti sa wo no se sa papa na ne ba ne wo a ji sa wo do hyebre hye wo nsem na wo sugu awrade se awrade hu me mobo na yi mi firi me papa enkonu yi eti o story me gina so e de atufo se enya relationship mu no ade bi ba issue bi e beba no yen tackle issue no yen deal with the issue yen get it to the root cause of the issue yen fan solve problem no na relationship no enyina yen ma eni kwanse ma ho kwan ma bibi ebe wuram saa de na ba ye no aba betetem ntem ama nke nuafo pa nipa amodom ho pa relationship a enipa mienu etie relationship a nipa mienu mu dinkita ho Bible we read Ecclesiastes chapter 4 verse 9 I will say two are better off than one
because they can help each other to succeed. When one person falls down, the other person will be there to pick up the person. The Bible can say, "Nipa mi enumu na mamoba boaboa mo ho amamadi yi." Se ba ko tofo mo a, ba ko ebeba. No aba be so ni mu no asori agina na so. Ebre bia nipa mi enu be ka bomu a mo be boaboa mo ho amamadi yi. Asa wo ye boafo ma me na me nso so me ye boafo ma mo no. Osefo no wo bowuram. Na ko ofa so bowuram no se ya mo ye ni anna ho a. Obenya de wo pe no ama ye ntem wate. Ama nkansire be firi me so aba ohene yere so. Ensire be firi ohene yere so aba me so no ebe boye me enu nyina. Enam se ye hu antera sa de na be sra ye no. Ade bi ebeba mu me enu mu ntem no mema wo fato ho. Yenya hwe ye fi say relationships are important. Onyankopon ka say it is not good for a man to be alone. Enya ware enko a o. Abrabo mu kura enye se nipa wo nko a obetena. Obi everybody needs somebody. Everybody needs some. It is not good for a man to be alone. Enya ware enko a wo nipa no wo hia nipa wo abrabom. Nyankopon kura wo sane ba asase so wo ba bewuo no na wo hia disciples o mabeboa no amasa ni suade hu na bam. Nanso the moment ye nipa mienu be ko mo ho abom say ye adamfo, say ye adwuma, say ye partnership no. Say mo amamani anna ho a osefo no babo ewuram ama mo ntembete. Ese mu di se mutimu say emfa wu ne de besie ye ma ye ntem ente da. Mame mo be ma no ko say ama pe no na akosua mom ne ama no eko. Sabio enye nyansa. Ese se akosua ne ama hu se dabi. Boy no why fraud. Why nipa bonini onye nipa papa. Wo bai se wo ba betete yentam. Ba to na bia enam nyansa ye ninti no. Na wo ba no wo bia wo akosua no. Wo boyfriend na akosua ma no pe no. Ai se nka mo mienu mo ye wo na be ma no mutu no se banche no. Na wo momu ne ama na o chema nso. And I bet me boyfriend a free nsem. And I bet me boyfriend a free. Na bema. Wotimi kwasi wadamfo pe. Wo ye bema sese wo kono won ho. Bema wotimi kwasi wadamfo pe. Wo ye bema sese wotu wadamfo totwe for onu ko shiri bema we. And I wo tu wadamfo atwatwe for this fraud. Na ababedi hwamo edi ama no mu hunu nyansa. Mumfa nyansa nante. Emema no so mumfa nyansa nante mema mienu mo ya adamfo mo dom ho mo pem ho asem na mama oba bia betete mo ntam wo girlfriend no de ne ho akwahye wadamfo no ama ekwo wi ase oba be ka che wo say wadamfo na ba be se me pe yenkohwehwe mu ayenhu no na ga no no oboa eyemu mienu no opese otete mo ntam mamu mani ana ho nti na ayonkofa no na asai yemfa nyansa nante ema mienu samonam na se wo hia ba ma bi no so obe warew na wo te se sa ba ma kro no ano wakwose wadamfo ne pa mu mienu mo nya one na sa ba ma no mu ngu na ni mo ase mu na mfofo ne mienu na ma ne akosua na mo nya one na mu ngu sa ba ma na ni mo ase mu nseda mu mienu mu nseda ntrase na mu nseda mfra no e metre mfimfi na mu ngu na ni mo ase se na ama be ka chem se wase ne pe na mu manim ho won ka no kro nkyira mo se mo ye mema mienu so na mo ya adamfo. And a girl na wo ko fa no girlfriend na be catch us wadamfo ba be se ne pa fra girl no wo wadamfo nanim na mu musa no na mu musa se e ya mpasa kwa me ba be se wo pe kwaku nie kwa me nie ye busaw na mo ne menkotie girl ne de no na enkotu relationship ne ntontwere the moment anipa mienu mu be nante no osefo no soma ne ma se mete montam sa ma amfa nyansa anante a da bia de wo pe no wo benya na especially emam mienu amonante emema mienu amonante ade ba ko osefo no betimi de atem ntem pa no eye se wo besoma ba ma bi anaso wo besoma wo ba bi obi baba bedi wadamfre nkonkonsa kire wo we musa ninti ai wa beka wo ya kire me akosia beka wo ya kire ama beka wo ya kire fra nipa no wananim no me prove nche wo sa ampa so kan because the dia ya soma no so wonfa konkonsa no e metete montam yemfa nyansa enante obrempo unim se obra na ye bono ho mempe aduane pi na mempe enapi de ma mienu ai mempe aduane pi ena mempe enapi mempe pleasure pi mempe comfort pi eye in moderation, everything in moderation, but men you be a whoop and na bebre whoop aduane mobra whoop pleasure bebre whoop comfort mobra obi anywhere when your baby ejina no say a comfortable zone
and obi any wa wako na nima no say na what one now da bia wo de aduane na wo wutrim obi wo ho a na no na me tie psychologist bi wo sesa wo ho na wo obi a wo dwene sex ho bebre more than 50% a wo yare I said during the day 24 hours no say sex ba wa dwene more than 50 say wutim say na wo dwene ho bebre na sex say wo mobra no correct because enkrofo dwene strategy obodi betu e ko be fo so afini kwa wie no toto asase bi obetofie bi obesie enkwada bi ni aware bi ni abrabo no na wo de esebio sex ho na wo dwene wo de bi aduane wo de bi na o se da bi o pe pleasure bebre a wo mobra susu pe pleasure susu pe na susu pe aduane e wo mu kure se wo ma wo ni padua wo fast kakra chere ne kwam kakra na no mu nsuo nko a na ma body no so wo digestive system no wo mo relax kakra if it's a fasting and you're only spiritual and when you benefit o body na ankasa nso eboa it is wo you be a wo padua ne be wo penna wotimi da saa ma wotimi da obetimi da ma kronfo be wia na no wante da saa ma timi da bible mu obi otimi da ya kwada ne ba so ekun no aba bitimi hwa nkrom baka se betemi too much there be so wo obi a wo pe pleasure bebre wo pe duane bebre wo pe na bebre wo pe sex bebre wo pe comfort bebre wo de ane se na wo da ho na bia wo dampam abrabo be na abebo nko awo ehwan wo sori kra ntintire wo mpom there be Yesu Kristo kra was say my father is always working on san no kan was say meja da bia wo ye adwuma me so me buy say I came to do the work of my father ono agasa mukro ba ya wo be ye adwuma or spend the time with God kakra e wo be pono so no asi from no one nam he went about doing good fa BBC wani so ne jai say the bia no ada no okay the bia no wo dwene sex ho so dey no pass sex and yes sex and recess ade why abrabo ade ne go ba wo ba asase so say bedidi nko a na da nko a na have sex nko a now we read Genesis chapter 1 verse 26 no boy is in the subanu so and was let them have dominion over the fish in the sea, the birds in the sky, and over every creeping animal that creeps over the surface of the earth. Now when you're fruitful, now multiply. Now better you fruitful. Now you fruitfulness, no, and no multiplication, no. Multiplication, fruitfulness, no. Yes, you can't occupy till like occupation, no. Wo occupation was assassin so no na aduane sex and a comfort zone there be na one enkodo na bedi one enkodo na wo de bedi one enkobre ema wo medi one na enkobre ema wo unipadua no kra nipadua no kra woni ne ho se de wo ma no e so wo ntentene no she obrempon work is a privilege adwuma a privilege no correct. So what show you be a juma with self-confidence across so we any akwadro any idea who say one what to say we nipa yo no waka kakra na mo akora sori kwa juma e mo sori including tatia ekopaduane jata sori ya no wasim hunter no wuram no woko nyame boy yesi enya juma adam obo no say till the land enti pa juma na jai say wo pleasure bebre no adwuma yiro ho ye adwuma mo ni mra adwuma nyame de adwuma bi hye wonsa ye ni yie eno no de bi beka ho o say you if you are faithful in the little eno de bi beka ho na the other man won kra hwese de wo sie no you are expecting him to give you more there be on fama kakra no de man won kra hwese de wo sie hweso obi adwuma hwese de wo sie no and you expect to have your own that be the be happen you reap what you sow enti yem adwuma na emrante ne mabawa na masiso no a mo per pleasure na wo da court no afa phone na Australia 5 hours book ba kokora won fa kan won tsasem reflect wa brabo ho sa afi say 2025 na ekoyo 2026 me yeden vision ba na me woma me ho me so me pese me impact bi I want to also impact my word. Me person me say, "Omo mbedi na masasi su koye with no impact." Me so me person me impact bibi. Wo de Rebecca one so be wiase be didi. There be. The Rebecca one so wo be wiase be die. Wo be wiase be have sex. Wo de be wiase na social media. Just wo be here de na wo di impact wo generation. E de na wo ni ho e betimi di akai wo. Sani e besi aba wodin. Na so ne nkwada ne ma deda sa wo so wo de wo ja to ho no. There be
You are bigger than that. You are too loaded. And you the abilities and gift assume. Ma who for so many years. Many people for so many shira. I know be a juma yetimu. And then you boy a homo. It was so baby when you so by ye. Neja is a comfort near Dinia Diane. Afama the biawo gonorrhea and syphilis. Abba Edoso dodo. That be a did you football when you banner or fukra or body in the crown and homete. What that me damn ya ade. Teso na isa bi osabia mo pom wo nwuramu no wo sore obi akọ ekoye adwuma. So ya wunipa. Social media ho na nam ukura obi nso adwuma mu no. Na you obi didi ho. Wo kwa me na wo so be fa so didi ho. Enti wo so ya adwuma ne bi. Say we are Christian, we are stubborn Christian. And they say wabamu muntem. Especially adeba kwese obi ate and the winya the BBC when you say obeya. The first thing you have to expect is warfare. Adibia would be see when you bia no. The first thing when you can say oh metas say mesieska meware mesi dan meye project. The first thing yes we share anymore a warfare. Warfare and said there will be hindrances and challenges to hinder you. I best stop you from doing it. Eti normal, but obi wo some challenges ne bape was mejai debi challenges no say for a seasonal eti pass through it and go to the other side because the other side in a victory wo. But when anybody to distract you, don't get distracted. Exactly. Stay focused. Exactly. Stay focused. There will be things to distract you. Challenges, it comes anytime I best let it go. Ubenya vision. This is what I want to do. This is what I want to achieve. The first thing they say, warfare. It's true. Oko enebeba. Yeah. But oko ne ba who say normal. Normal. And unyame na wafa no your 2 minutes sisi ndi wo wiase. Edru bre mu odin akone na ase. Etina da bia me entreating crofo encourage you say your time with God. And no pillar. Yeah. Your time. Don't get up in the so you be a visionary. You be a within your you cannot just get up and leave your house like that. And go because we'll be a born in Yamidi. Kawajin kwa Yesu Christo nenase. Who said the disciples and they were with him before he sent them. Yeah. He spent time with them and then he sent them. Every morning, go to the commander-in-chief, Maba. And then a brand new day because the day no the trouble no is enough for the day. Yeah. I have come for strength. Exactly. I have come for empowerment. I have come for wisdom to go and face whatever is ahead of me. Until no prepare in the secret place. Yeah. Or prepare in the secret place. And to say slandering, gossip, betrayals, disappointment. And your man said instead of you being depressed and answer back and I be intimidating you will thrive rather. Yes. Oh, you will think outside the box. You will be solution oriented. Intimate so yes sir, a bit say in Jeremiah project to this in an answer. Once vision be a kuta one remember say battles beba. There are powers that will fight against you. But the ultimate power is Jesus Christ. Sure. I love this song. So we have come to draw from you again. Hey, we have come to draw from you again. Hey, go and draw strength, go and draw power, go and draw wisdom. And you will thrive through the vicissitude of life, through the challenges. No, and this are then the spirit of discouragement, betrayals, rejection. Obi nyame not to akoma so or nipa no betimi reject you. There will be all these battles, but say wonya ahodi fi ni nchen instead of the battles intimidate you you rather thrive. Enti onyame sha bebre say you omma you kodro honhom wetimi aya kodru ne afram plains. Wetimi see such a beautiful edifice amomo a omuso benya baabia e kanipa ho ubeja wona ubegu nsuo e kwan wa ubefa nsuo so ni nyina no akọ etimi awie dia Jerry
onyame show afedia sompa no trendy o sompa is trending and trending and trending trendy pa edino ko pa enti ya declare say sompa is no more a new station enye new kra because ure mu se si an na bebe ya haja bebira to agu ure mbabi kra sia Asem haja bebira to agu aha ye Sompa 106.5 FM Accra Ghana de Shmaima ya mamu nyina aha ebranson se yede Mọ́borọ Asem ye obi asem dwumadi ye abrabom mofutuo ne yakwankyere yede pa desua ne yede boye bra enenso yatena se ayeba be pa desua ne yede adane ye ho ne yakoye nim Mọ́borọ Asem ye obi asem ya hyehye e de amaw na nwumaku a ebo ye chido mama na bam bi ye Hagia special local food wo mo eka ho endpoint homeopathic clinic ayarasabia papa Leicester Ghana Limited omudi yan toothpaste ne brush aba time heba mesha edro no nso ye dro awono mu a etu malaria se honam na ye wo ya wo fa baabi na enkoyie ma wo osori bia na honam ye wo ya time heba mesha edro no ebe ye ho adwuma wo mu nyina ka ho ena ye di dwumadie yi ebre wo ama na akoyie na ene nkomo ba ko a mepese ye fa na ye di ho nkomo eye anopa ebre ye di dwumadie a ye ka entwato so a obitimi twasem ede tu obi so na enye no kore na etimi kofa wo hawo ene abinidie ne atete eba na bi ebewu echi na nipa ne bia na wababa besre bone fa che se awrade fa me bone eche me na nso na wakwakotwa atro de ato obi so ebere so na wo twa na ebere so aba ne bone so aba na ya atete na we nyina ye story bia mitie ye ewo ohinini eye Sompa nkomo so abayo bi efrey na wo ka sosofo panyine bia na oko pension na asore ndi beja na kwan apeka bi ahye na nimunyam na sofo panyini no woni yire enti wanyini utimi se bi kra na yire frim eti mayiwa mienu na ewa asore wo mukosiesie ne fie kama oye sofo panyini wodi ne hu nipa afedie abayo no so wo na asore mpanifo aba ne nchen wo mo baaye wo so ye pese ye de adwuma bi ma wo na wo ye ma ye de asem an sofo panyini no a ye ba beja na kwan ye pese wo kotwa atroto no so the amount of 3,000 Ghana cedis. Kono kokache district pastor say, so for penyino, one wada, wa urepu. Abayo na say, or more kind, and no one didn't MMC Kana, you can't say 3,000 Ghana cedis na ye na kono. Ampa wo call district pastor nimko swing. Say papa no baha wo babe sisi no hono. Na papa no, eto ne manana se wo urepu no. A child trend to say, edi atono so. Obi a walk retirement bibia betimi esidi ebeba ne say ye twa to bi kra betimi a ende ne kra in prison if say monato de Ghana say ye defilement o sakra ne under age 16 years above nso a rape eti say ye rape a ye betimi a chewatum but wo de no kra to nchen a nipa ne integrity ne ye die na enipa bebre no ade ba ko nipa bebre nya ho ade pa ye say obi aba be ka bibi a kire na obi wo ho an nyankopon hyeda na me ka bibi wo audio na mutinya metimi ka nipa mienu bom se mommo mo ho na mu nidi yie but ubo se obi afa ho na wakodi konkonsa wakoka asem bi wakoye bibi the other person is wonya machio a omusa no na wonya ne ho adwempo ewo ne tirim de woya machio no de wo befrew ewo nipa na wo befre mo miensa nyina Jeria Baba Katem says, Apam Beka says, na asam net say, now on so the wood dear Abba, but nipa be breno, a yana omu protecte or more or mubedi conconsature womono. Na or more mudi conconsature or monodi conconsature noa. Or pesada be obedi conconsa because nipa no ye insecure. Obia obidi conconsature no, I say, or pesada be a Crawford we become a wedi and a coso, or ye insecure. Or ye insecure person. Who would a fear? Fear say, be obi betimi aye ne bone. Fear say, e bia, one amu no an, one shada nyini hu ni say, wo ye nipa papa. And answer wo ye good leader. And answer so insecurity and a fear. Ema nipa bebre, eniji konkonsa ho pa. Eti, de bia wo probi obema information. Ena, onye information, so I want investigate. Say bia ma menhwehwem sa asema oyi Akosua beka ye no kra na say no kra ne bia because nipa betimi e chatra to obi so
obi betimi abeka asem bi afa wo ho na bi enye nokure but nipa bebre no ano on hwehwe mu nkasa asem ameti yi enokura nya senye nokure tu bo se wogina so de bu atan ogina so bu atan a de wo mu nsunsanso efiri mu ba ne se me fa ne se me na Jeremiah nyame ne me aka me ni Jeremiah abom se ye mobra mum se ye aware se ye adamfo se ye adwuma se ye den a nyame nim se bibi wo Jeremiah mu ebeboa me ena nyame so nim se bibi wo me Akosua mu ebeboa Jeremiah osafo ne hu enti nani bere enti de meye ne se ma me nsoma third person bi no meka bibi nche Jeremiah ye obi anadwene mu do a wo ye machio a de obeye ne se asema nipa be ka fa anti akohui mefa kwan bi so abusa se ne kura na se nye ne kure se Jeremiah anya machio a de nipa ne be ka ene no agye atum de ana bi be ka no agye atum no ano no omusa enti no anya wo menasepo enti bi obehia ebia Akosua na wo hia apam a won kasa ne ho nti apam kra won wanda na de na nse de ase anti Akosua humia na Jerry humia won kasa me hu wodwene ho a won te ase da bi anoma bi akoka nsem bi egu na sum eno no nso anya akokoduro emusa asai relationship bebre asai partnership bebre asai niema bebre na bi ni abayiwa yasem okoka wo Sompa nkomoso se ono koka ye se papa na wurepu no ebi a won hwe ne akogye abayiwa ne de na di ebetimi abase abayiwa ne betwa atro anopa mi ma story bi se akoda bi a woni obi kotenaye maame no eba ne sika ayira se wono ane ba ene wi esika no ono ane ba na kohwe ne bag mu yi sika no ne maame ne ba ye no koka kye ne maame ne se na kola no woni ne tie ne na wi esika no mama wo sika no asemasi ne first sika no akoda ne se me fa hwe made no bada nam se made no won pena semti ne ba ne ka kye ne se wo first sika no anu wagidiye edi meko hyehyehye akoda na se ne ade nyina abo no owiye no pam no se firifie hako mi hia wo habi akoda papa akoda adwen papa ne akoma papa da ne tirim maame na anya abotre musa se asema me bai be kan yi ebi ane wo boa wo maame nya investigation kakra eno ane se wo so mu ape opam akoda na opam akoda ne ma akoda ne koye no asem no makata so for long time but we ase da bia me kasa fa adwen papa nante fa adwen papa ne akoma papa nante he wo tamfu nya wo da wo mu twitwa wo nanti na chi wo meba be da wo nanse I'm telling you fa akoma papa nante ade bia wo ye bia fa akoma papa ne adwen papa nante obi obesori atia wo bia beba beto nanse dach che sadien enne na me read the book of Luke na Yesu Kristo ebra Bible say bonsam bowra Judas na one wo mokokaye na gas ne baaye se wo befa ne de na kono na Peter twen se kan twa gas na soldier for na so ba ko na Yesu Kristo tamaso no de tare ho na Yesu kansem bi o say we ye darkness ebre we eye esum bonsam bre nti obetimi ayere ope but no onim se kwasi ada eba no onim se day of light eba sometimes allow darkness to thrive ma konkonsam for thrive manentitwa for momon thrive it's just a matter of time there be ameka say nothing silences critics than results ade bi anyway timi a silence critics eni ni po omubu ani mutia sin results bagu ni nyame nso na mo be ma results a ebeye exceedingly and abundantly adwumaden ni nyamesuro obi antimiu adwumaden ena nyamesuro akoma papa there be oboa onyame de watamfo behye or said the Lord said to my Lord sit at my right hand and I will make your enemies your footstool me de watamfo behye wonanse eti nyankopon Yesu Kristo kan say eye darkness bre ye opa che ne say bonsam bre nie mane ndi ne bre mane nye ni je ne nakaka bensam but third day is coming na bonsam nim say wanya no ba no onim se ne Yesu wu aba ho aba beje safo na firi nsam eno eye the wisdom of God okay nyame nyansa ye mefo apam dada no correct nyame nyansa ohu ye erade the wisdom of God Jeremiah onyame nyansa yeah there be mama yen salute nyame o all correct sir all correct sir nyame nyansa me se de besi bia ye I'm telling you
including the bad ones. Obe working. Just say you don't love God. Just say you are not called according to His purpose. Yes. And you know, or say all things will work together for your good. For those who love God and they are called. Maybe I say bibi tu obusanza oda su do nyame ana. Onyame afra on the bota yenti. Maybe I tumuda. Okay. Bibi tuwa niema mienu oda su do nyame. Apam oda su do nyame. Ana wapa ba. Jeremiah oda su do nyame. Ai. Apam oda su do nyame. Ane. Onyame ode ne bota yenti one wafra wo. Ai. Ane tumuda. Ane tumuda. Okay. Ni nyina will work for your good. No correct. Amen. Ni nyina the betrayal, the gossip, the disrespect. Okay. Ni nyina the heartbreak, ni nyina it will work for your good. Amen. Ebe koyie dia ma nyame de be ye ho adwum. Na Joseph ni nuanom se na wom nim se woma to na twene am. Wom nim se na amena no. Ena de be kwa kopie Egypt. Ena Potiphar yere na wonim se watwa atrato no so. Ba wonim se prison ho no ena na duma chede bi talent bi e friend no interpretation of dream ebe piaba. Be pa cho udo nyame ana. Ne botaye nti no afre wo. Adenti na wudi awreho. Adenti na wo tete. Adenti na kira ye Valentine's Day be ma bi eja wo ba bi eja wo tete. Na wonim se we were bicycle or Benz eba. Yeah, exactly. Bicycle just a war when energy na dey atwi. Na boy ni waja wo nunim so ye bicycle. J-Wagon eba. Okay. Yeah. Land Cruiser eba. Na ya ye ho adwuma wi eba. Na wo besu wo bicycle ho. Oh. Na ga ni waja wo no mutuo chance we tu na wusu. Mutuo chance we tu na wusu. Ba yo wa. Oba papa bi obu ade eba. Oba papa bi obu ade. Or respect wo anaw eba. We ja wo e bibi. Oh. We oja wo ha e de yi. Bicycle. Bicycle na J-Wagon oba, what say? Bicycle just a free so. Na mfa kakra o so no so accident nko a. Ezo to kra besho. Ezo to kra besho. Me kan dia hye wo bi enkran say. Menim ba bia wo a wo tie me, e bia bibia to. Mesre wo, wo besu osu na mo wi ansan so de bi mo ate. Okay. Menim say o boyfriend bi na eja wo, girlfriend bi na eja wo, wo kunu bi na eja wo, wiri bi na eja wo. Wo nsewunum bi na asori etia wo. Wo dwuma yefo bi na asori etia wana. Wo boss bi na asori etia wana. De ya. Wo maami bi, wo nua bi na asori etia wo. Me pa cho. Sa wo do nyame. Na ne bota yenti ne wafre wo a. Onyame nyansa. Ano odin. Efi se Jeremiah se esum ni ho a kane aba wo behu. Yete hayi. Se kane awura ha, kane se kane awa ha. Kane anem enyeram. But me yenum kane ano. Na ha yenye sum. Sa ha yesum na kane pie wa wo hu kane ano. Aboagye kra ba obehu. Eti nyame wo ye kane a, eti obasum. Okay. Or penetrated through darkness. Nyame ye kane a, eti wo hu nani mo nyam, this is sum aba. Esum ne yi esum da kane adi. Ehan tumi no esum ne yi. Esum ne yi ehan tumi ni pie. No kre. Eti dia wo famu na yesum mu but enum na nyame ye ni mo nyam be pie. Okay. Because wa fam. Koso afam because esum na watomu no. Empa ba. Esum na eda abasa abre no. Eho ne nyame be pie. Heartbreak na abasa abre no. So what you say? Betrayal na abasa abre. Yeah. Disappointment na abasa abre. Disrespect na abasa abre. Enimtie bi obi ebu na abasa abre. Eyesum. Okay. Na nka wo betam de ato nyame nsam a. Obe penetrate through the darkness. Oh, they can hear better so. Ama what the enemy meant for your evil. Obe working it all out for your good. Me se wo nkran, de ato no men kan said that form. De ato na eya. Heartbreak no eya. Me di na akofa ne ba ofie no oni wukuna da no eya. Oh. Men kan sanye ya. Wadamfo na obo aye ma ye fa na adwuma na wakotwitwa wo nanti ama wo yeyi wadie no eya. Men kan che wo se ye easy. Me ka che wo se ye easy na me boa. Wo assistant pastor. Wo boss of opanyina wo tese of opanyin ne oyere ada no eya. Na nka wo di akoma papa na nka esum so of opanyini.
ba wote ya no so popanyin ni wo yire ada me pacho ya me underestimate wo pain no maame na wo ne te na wodi wakoma mu ni wadwene mu nyina ne akoma fan eta na chi na wo boa no wo pese wo di na maame na twa trode ato so na ya pam wo firifie ho no me nka nkyere wo said that from ya obi ka kyere wo said that from anani parebo I'm not saying say easy adwuma mu no obi akwakodi ho konkonsa wo bra wo nim se de wo ye ne ye no ya me nka nkyere wo said de wo fa mu no eda from kra wo kunu wakonya side chicken to won fa wonye hwe no me nka nkyere wo se enye ya pa wo yire na afa ya ho akire wo nka wo hia ne moa na wo se wo gya wo no me ka se enye ya na enye ya na mo mesre wo se memfa mma obi anka wo de manyame maame a efisi wo no se yemfa ye dadwe ne ye hawo nyina nto no efisi wo me pa cho wo nyame bia wadwene wo hu ebia na wura fi se wo kru na anwene wo hu anyame gyene wo hu se wo yire na anwene wo hu anyame gyene wo hu se wo maame anansa wo papa wo nuanom na anwene wo hu anyame wo gyene wo hu wo obi a wadwene wo na ni kun hu na nka wo betam saa darkness ne de amano a enka ne kan ye bi be hyere ya fam but etere bi a Jerry dia ya ne se ebasa no ye mfa mano na ya nkasa ya tena ho na ya plane ene misuma ye bietua ne ka ene misuma breki mema hat ene misuma breki e ma hat ene misuma nne nokura biem ene misuma mfa nkoma papa nya adwuma da bi wa ma otamfo na nya afi kura na adwuma na yire hu na ye ne yie na nhye no afi kura na papa ye ne koso an na ye na nhye no okay menye die na ade no ebebo se de be ya memma osafo ni nya ne ya wo pe eno na me pa kire ema osafo ni nya de wo pe opese wo ya beta wudi ya wo fa koma nyame no nsa wo yare fa kwato ne nsam Jesus came to heal the broken-hearted onyame oba wo no nko na timi sa akoma yare fa koma no nsa wo yare wate fa betrayal no koma no nsa wo yare fa disappointment no koma no nsa wo yare fa koma no wonu nko na apam ade e wo nyame ho a mepepa na medi gya wo nsa na ye bie phone lines no na wo nso so no eniema bi enipa bi di aye wo eya eniema ato abrabo ma eya wo nso aba be ka kire me no apam onyame nko na ade bi to wo eya ohunti o eya wa wo gitum sa ade a etum eya disrespect eya betrayal eya disappointment eya sikaya ebe wie eya wa wo gitum sa ade we die eya me better experience Sadie we die eye me better experience. Sadie we ye da me we mfida. Hey. Nyame nko na wo de sadie ne mano a. Apam dada ne Jerry. Otimi ma ebre bi so. So ati ase. Nyame nko na otimi ma ebre bi so. Na waka se eye se sadie ne to me. Eye se sadie ne to me. Emfa ho ne yaw. De bre wo nyina no. Nyame secret na me ka kire wo. Ade bi ato wa eya si asem na meka no unfair treatment bi a obi di treat wo ahyew pa ahyew aye wo ya wo kunu bi ogya wo ya yakofa wadamfo wo yiri bi onu wadamfo daaye ye oba bi a wo free mu wo nua bi o free mu maame bi o free mu wadamfo pa ko twitwa wo nanti nipa bi a wo ye ne papa wo de boni tua wo kan se wutimi nya akokoduro di komanyame na wa anya beta na wutimi di nipa ne bo na eche no you are not better wo di ache no a okay I'm telling you mark it on the wall onyame wo di manu ache no apam ebre bi beso amo aka kire urade se meda wase se wo man sa de we to me okay Sabra na to wona de na ya eti wo nka da bi wo beka sanye onyame na mema biblical example okay onyame na wo de sadie na na sadie na ya no a time is coming
Obesan ko to dwanim. Na wa say yes o ma sa de ne bae. Me da was say o ma ye betray me. Okay. Me da was say o ma ye di me ho konkonsa. Me da was say o ma ye disrespect me. Me da was say cheating we by. Me da was say betray. E nyame nko an etimi ma sa de no. Wutimi san beda na se wo ho. Oil prophetess. I'm telling you. Wo beda na se wo ho. Say nkrofo na asore ne bia nka be ka so wo odi. Every say Jerry Potiphar yere etwa eto Joseph so. Yes. Abi yedi ne koto prison. Ekwo wi ase da yeso kirikiri mu. Ye be ye ne prime minister. Nokre. Ekwo mo beba wonu na nyame di nyansa ma no e ma ne preserve wo mu. Ne nuanom mu ewo ahokire mu no na omo baaye. Yes. Wo mo si omo pa na che wo si munyai. Yes, basa. Yes, basa. You meant it for evil. Dia na mo mo dwene sa mo ye me bone no. Na nya me di be ye me yie. Ama mo be di. Wow. Said ye be ya me preserve my life ama. Etire nya me ma me di kan wa. Efisen nka mo anyimi ama me pie wo Egypt a kene aduane ehwo ye di nka mo be. Nka na kom de o. Ai ono a nya me nko na timi ye ne sa. Nya me nko na heartbreak bi ana no hye ebre bi beso am look back na wasa ko to anim na wada na se wo heartbreak no enya me kwa ne tim na mom so amfa amanya me dia heartbreak na bebubu nokre so amfa amanya me dia heartbreak ne be mo aye better ampa so amfa amanya me dia heartbreak ne be ma adwempone aba wutim so amfa amanya me dia any heartbreak na be mo ato ape wabra bo be sei wutimi mfa nche ba wo de man na say rade de me nua ye eye me ya na so me de mawo de me kuna ye me eye me ya de me yina ye me eye me ya de me dwuma ye fo ye me ya de me boss ye eye me ya de me maame ye eye me ya de me papa ye but me de ma wo sam yare okay heal me na me ntimi mfa nche na me nyim odo be fa healing process nim enye dako ebre bia wo kaya wo besu okay ebre bia wo kaya wo be di awreho but the time is coming wo be kai na wo be sere ni okay su no every bi ba obetaya sere the same issue apam wow the same issue no besa kai asa asere na wo wi a wasa kokoto dua ni masa da na se wo ho awrade enti Joseph odanyame asese e di ne koto prison because e hona na doma chede bi pie odanyame ase se ne nuanom yi ni ma ye bi tue ne de ne to amenem ene de ne wafa mu a eye wo se wo brabo abawie ye wona ka kire wo eye wo brabo ahyase yes eye wa brabo ahyase eye wani ti ahyase eye wo nyansa ahyase nyame ye ho adwuma okay sadia na to we eye wo nyansa ahyase eno amanka wagimi eno amanka wonim nipa da bi na ye wo se nipa no wo pe wasam ama sana na wadwene ye wo eno amanka wonim so no wonam ho nya adwembone wo nitiri nokre eyi ni nokre nyame bebie wani be ma wo nyansa eno amanka wo hunu nyansa yes ka goso agimi because why na too much because why myopic myopic ai shane tran kwa chiri si saade no amase ba be se we ba be ye wiyi na nka wo de be ma nyame a wow fa ma nyame ono kwafo nyame me se ebre bi beso wo be kokoto duanim Erade me da wasese wo ma be ma ni jame me da wasese wo ma wo ba ni jame me da wasese wo ma wo mu betray me me da wasese wo ma wo mu di me ho konkonsa me da wasese adwuma we ebo me da wase efise eno ne ma me hunu nyansa eno ne ma me hunu adwene wo nipa ni tirim na ka be den hu adwene wo ni tirim ka be den hu ne mereye kanu ama ka be den hu ne mereye ka hu no ebai na ma wunyansa na wo de wanam asisi ye na wahyehyɛ wo daachi ye am wahyehyɛ wo daachi ye onem ahwe gua na hu ne hyehyɛ sa okay wow ba wan fa amanyame a sa de no ebe mo wadi ya wo okay ya na still obo asan fu na adwembɔne kura so asan ba wuti na pressure aba afa nipa na ka honkoro na nipa na wu dabi me dabi me ngwoshi ni so ma ne ntena se awade ma ne kwatenten na won hu wani monyam na wanka so obeto pono wa tamfo anim na watamfo wu abede wato pono or say I will set a table before you in the presence of your enemies, the doubters, the naysayers, the gossips, the betrayers.
Woman nyina wo gather woman nyina together because as I see a top no. The false witnesses. The false witnesses. Adansi crew move wo nyina. Gather all of them. Don't wish them dead. Debi. Na so wo hudi, wo mu wo mbede hudi nyame ye. Ewrade mama tamfo kwatenten. Na wo to me pono a. Wo mo di wo mani ahwese na so wo ye hu hwe nye yi. What the enemy meant for your evil. And ne onyame e de baba be ye wo hu adwuma. Mema Jeremiah abem na nsa na no memfa phone lines into Jana. Won so be share experience with me. 0260 196064 0260 196065 0260 196064 and 0260 196065. And Jerry, and na de me de bre ya tiefo ne se ade bi ato wa ya no enka wo de bema awurade a sa ade na emu ya na bre bi ba beso ama wan kasa no wo be kasa nyame aya ade but nipa bi afrenti Jerry meba wo so ma me mfa omo briefly na menko. Hello, good afternoon, man. Good afternoon, mini abema ben meshiani Afisha panzo afin kometu ye Oba Moses you. Yo Moses me mo akwaba. Yeah, na. Ma nyankopon wikira papa. Amen. And me smoke na aye media. And nobody can be taken is. Ow. The became nyankopon 3 questions. Me say, God, do you exist? And next one you say, do I deserve this? God, is there any sin that you can never forgive? If I've offended any of this, Father, forgive me. To me, soon I become a who say, and you see, why no boy I can't touch Moses a year? Or Pierre Ram can touch Moses a year. So I'm not to me rather than say, my mom, not my papa, I was disappointed very big. My school fees are permanent or trot data. Me make up a year. The people for everybody deny me down. They about catch because I'm a rich baby, name is Dinasher Radiana. They demand a banana farming command cost less radio. But I think the same person mean I'm confident enough. I didn't buy it or a military officer. Casa tell them is seeing. If the phone at 2 o'clock, and I'll forget and say, who will you cry to? They're going to submit your problem to God. It's only problem solver. Remember where you were and remember where you are now. And I better just ahead of you. Fun, I'm sorry, people, I'm going to do it, but that was it. Don't even go at the back at me. I'm that person from my room, I'm to me. What a mamma qua. Or be a pen from me, or say the machine is so. But me, the man is free, no money, never, but me, said or cell phone. And I'm ashamed of home crying. The man you could papa. Amen. The dogs you could push on all point them. No, someone must be doing Mate, Medasi, Yamisun Shao Pass, I so they were drinking. Abba, hello. Hello, sister. Yes, Mini Abema Ben Meshiani. I'm a comedian, the Kwame. I'm a Sompa ball from last. Yo, Eben, Maminti away. I'm a comedian, Esel. Yes. Me Esel, me patro you, Maminti when we. If I told me that, no, I put you in church. I'm a real more dreaming. Look at my aeroport. Oh, Copia. Remember, you're a bombing now. Yeah, the Yamias. Your home president. I'm sure I will know apart home. Amen. Amen. Medasipa 0260196064 0260196065. Hello. Good afternoon. Good afternoon. I want to say, Yamia Dumo now swear. Oh, what the other man away. It ain't Yamia say. Stop, so. Evangelism, what is it? Mamin to you. And then, what can some power Marcus here? The announcement, you know what, in terms of yes, I do. So, isn't it now?
na because me ko nse mu a obi ma ni de twa so kren twa so ke tu oba me ni nti ebiri bi yekotu obi yekotu first if you are yekotu mu if you need to do na umu ebe betre o me yire no ko ye baako na dia ere mu man di ye me no ma ko se ye yizo aso me ka say yes asema no have the to me the thing for so asema no I can't get to go you know me can say just so the but hey ma no say ma no so you me about who me na say obi a ya le bi a chi me obi a me no wa wo me me na me pay ma asem ise me so me ka so ba ko ni de wa le no bi kan dey want to school near obi a ko ni bed no wa wo me mu ma ko edu na me ni fi na kweka wo che it me ma ebe me no ba wo ba ko e ma me ka che me se ni nya no na omwa ne ka ja ma me se ni gini e ba le de ni anko wo ni nya me ka me se me na wo ni ada anko ti ma wo ni na no ba ko pe wala age enya ha ne ha e so ba wo tumi anche mase ya na so no wo to me se ma wa enya ja pe da wo be wi ti ja so de ya nkata ya popo ne ta ko na be se wo be pa che keke na ma ko so me ni so ba so am sorry party and the wo ba nko ni me re try no so ba ka so me sorry ma ni yi an ga da wo ba nko mo ba nke bi an chire me da atami si e kwa me wa me se da ka chire na da du bi se wo na ba ko ba no na bo ma me cha se mi so na wo ne wo kwala na me say obi e ka che ni say on pe ni papa ko nka ho no me pa me chew ene me wa so nti wo da wa ma wa nye so wa ka che dem aso pa chew ni wa ni wo pa wa to pa ase be ya ho ni me wo sa me wo me do ya ni na e chi no o do ma te ne ntina ki e ben so ni o e te ma tete na dem se kan bo wale se se kam ni mi si amadamu no na ni nya baba ko abikuma ho no ka jeme opane so ma ho ani so ma wa ye be ni de o se ye me no mi fi ye di ye da ole ko ni nya ba ni fi so mi aga ta mi fi no e ko ni ko so ni tin de so ma nye tun je bi ate de bi se me ka teme me no o ma ni fi ba me ne ko ye ya no mi de no no hu na mi fi hu no na a se o ne fine ma ko ya ba me ma Evangelist Medasipa obi gina so na obunu so mfa ne de emra wie nkomo ayedi e wo Sompa 106.5 FM Mọ́borọ̀ Asem yobi asem. Hello Obafa Auntie Maggie ni o Auntie Maggie mesi anopa de mema no so mabu mato ba bi kura ayo Akosua I did Monday my birthday ya no abomu ai and you ready advance happy birthday Monday Jeremiah mo be kai me makama Pamuntronto mate. Yo. Mami ntiu. Akosua. Me nia me de na chi. Ana aya de a aya me ja. Maka trevra de say onyi fi makoma no. Adan me je ne ba hwe no. Ne ma mienu. Ana me hwe nkwala no na ba ko pe yare. Enti mi sha se se me de akwala na e kompai bo. Me de ne kompai bo a ana go kofi ye fe. Waji akwala na bosomma enti ni family ana ba bi ko a waji akwala na fiye na me ni ana so wo yuki enti me frɛ no bisa me ana me se frɛ na me koye akosi ana se yampa ana me se enti wo koye ho amane ana se odiska ne soma ni sister pani bi se onkoye na me sister na onkoye nti ade na di akwala ni nya ana wo ni ko baaye tini ko ba impo na me se me nko na me ko se de ko na wa ko hu ade ni ti di na china na nko na won ko yin kwala ni tin fi ase Kristo ni mi di papa na china ne ko fi se mi ni ana ko ya ade na nka fa ama ana ma me ne ko ye su wawu enti no on wa ye hu ade ni sika na on gidi ye na on twa gwa na anya adwuma mi ni ai se aye me na ma fa ne ma ni enu ni me mansi ana manse bi na ono ma na masɛ wo bra minimum wo hwe won so na wo do makoja abosom wanti ni ankoye ho amane ama de na di nkwala ni nya sese woni ma ya ka de nti otia na ofene enye wo so ko
didn't so happy. You say, the bonus is company for money. On when I want some manka. And you send me in some in your arm and I said, one no Nimakuma, no Shakuma with some neck. Let them have been sat a communion be bar. A riding to Yamaka, and then 5 minutes and kaya. And the mini are not a war cattle, so a radaman of our lady. And I teach you. Antibody, what they will ban. Dear mechanic say, once a Bible crack can say when you are dear Nasa Wompa, Conan chain, and an encoca. So we can went tia fre a certain penny for momum, no one in enca. So almost can us went tia, not Jan say or Yamuni, Nes will be a one yin me any. Nina, why a Nina if he said, Uniana Kasai, Nipa Abem. It is a bread dear, you suffering, why a dear, when Yami Jumevi. The Asa was saying, Uncle Pond say, Oma was soon jeer home. Because to the beer, BBC 3 ya Kaibiana Aya woody. Any one say, would di yaw, would di, but a dear Bakusa about Boama healing a bantam say, a ya ta bompire was sister no. Bompire na a shirano. So bompire shiranoa, a bema won hobeto. Sadia women so dear shall say, na obehu. So catch Uncle Pond say, will be Ayawadia ya, opesa would the che. Omwa ne facha de ba ko a ubetimi aye abema wo no beto wono de adwene a wadwene ene ade so aso no de ono anso na ade ba wo no se de be ya ubenya wasumdwe because you deserve peace ade ba ko se de bia bompa ye ne hira no bo ne din se bia ye fra na Akosua me hira wo onyamenya wo kese onyamenya wakoma so ade ma me ahotepe na na ho ye no fa ye na ye movie ye ka se ye boy story so a I'm secretary we invite near Baho. See, maybe but Jamaica to send your cat, young fan channel. Then the main candidate, Mediache. Mediache. Then the Bosa Bompa and some Mate. No, make it what I will be a Michiao. Ubaka, you, Mate. Yeah, that's Maniaku, Namishra, why? Oishra so. When you are from Michiao. Yeah, Omojo so. Amishra on super. Yes, say Boniface, what the Bonecha, we are Mau, when you many pano. One fan chat said they want no poison. Now one now has will be for Ebe woo. Hello. Yeah, hello. Good afternoon. Good afternoon. I think come to you, mean your Ben Messiani. Yeah, we have done 11. The safety Ejimako Babis. Yo, about your mammy. Maybe women once a while we in the radio now. The taxi can cry. Would make my to we radio the battery or 4 times. But the problem is so now it's saying upon the a woman or you more pregnant now. Fadum or any Sunday. And the Jimmy Cafe to where good change in Niki and Funazi, the main question. 5 Bombian, the only year 150, but you be enemy free. The how in the CCA and at the Western Atomakum, so numbers of the first picture say, if you woman, the number 2 man, the mode that you be one up my atoms. The town of Yami is all now up the more winner. Now, Oba, Asem, the Kawi, ethically one after the people become the Sunday and Kamaka Wiki, Nami, Ejima, Conforma, Afterman. The giant lady say, feel the pay, and remember, Sina, member city, or ye, ABC, or ye, Madame, she gave us a penny to send Adina. I just say, in him, the Bible account, many could do. That's a many and some here and there. Obapa, near way, the Tom is in the safety. The baby safety within to my side, and the Boba Penino, our woman with ambassador, Obapa, one with the year teaching idea, but he named the traditional justice nothing. But justice nothing, Boba, any now, by a king from some being your time, and not being an action. But if I can join them, Yamibutum, or restore the marshal bearer. Or Bana, marshal the pay, nay, Adam, send me the man. Send me the man of oil, Kakra. Now, Kakra can say, Yamin Costa, no offering Yijuma, instinct, and shilling coin, into him for now, your first chance in your arithmetic. It's a Kakra to my kind, and I'm pretty sure. Yamisun Shaupi, so what they were drinking no story, Wabeka Biache. Hello. Hello.
Me ba cho me ni aba ben mehia ni. Ba cho ma Abraham ka so pipen. Yo, ma Abraham ma mi ntie wa wie. Esta ko sheda wa spiro. Eda na sumi eduma we na mi de me ekunu na ye ma de ma ne ya. Me wo fiana for 2 years me wo fiana friend me sister asamu ya bo na bo me ya me say dey Asem wa bo ne baba ko bi I don't have to hospital na kese sikudun ni me bo me na papa wa woni me so ma ofo etu ni me yemo Shall I see you that? You just see me. Now, look, really, second man. So, me fan to her. Now, you want to kind and hope me and 19 of me. Now, the Mawa, who be not to her, come on, me like him. Oh, see, come in here, I did. Then you call her, to my dear for mammy. Maybe, okay. The day, mammy, I want to be framing and I tell it. See, if anyone says, I will hospital one, almost the lab says, you don't see me here. We call you 2,000 cities. I just say, no. Sister Akosua, ask me if I am no more. Uncle Sabe, my son, I have a problem. Uncle, what are you crabegu? Uncle Gula, sister. The same just maybe a name as the new money this Canada premium. Maybe an emblem of the Bendian. 2 years me. You just can't look in her day. Then I see and make up and tell you, I show physical way at the message for the applicant or my culture about a prem. Into a patch the same sedan, make them hardly culture about them to create about the leader and calling him. And a papa, ever culture me say. That is how we are one in the what woman saw that and I hope I will better for my me wo papa bi a obetumi oya adoye ndo be ko no ama oskadi aso eduma we and am sasem we tu am papa no ai na lo ku dia so ko tumi nsem o for the no ko papa bi wo mo papa no tumi ma 5,000 good she mi ke mo de cheme enti ansemi wo ti ayenhia e ga do so fa kwa di ke na pin you from quite the chino remember nti I na that if you me was the me class of let me say the people in America so say we class and am the quan for the plan but so me cry premo nti na mate yes ya dance pa no kure mu oye o na me kan me chance me kan no na fom so obi ka kire wo say ade bi wo ha wo ankasa wo nua ekunu e ka de na nka waware ye begu eya pa na me kan nanso asie wie wontimi nko wachi nsesa no nyansa po bi wo ha obetimi esu afrim wontimi afama nyame no onsa wo yare na timi aboa madache wa turning around for your good. Hello. Okay. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Me pacho me nia ben meshiani. Pacho me kasa si from here. Yo, prampa makia. Ama ye we dey wa so me atoma kuma o se no jela na ma cha bra ba no me bi. Oh. Ya ma mi ya ne ni apo pesa ka de je na pa ya ka me se mama. The doctor sometimes more dem ma ya mi se mi se mi ho. Em kunyo na ma bla bla bon because papa na ma ni you say me ka me say na the bi ni na you say and it 1,000 class ko fan to ni me ko class ya can take the ko na ta ni you say me say so na mi jam tin na non ko se galanti asina non ko pa ka na mi family na ta wo ka se ya na pa ma ko ma pay mama oh mate apam beje onam apanya no afa ne number why me da se memfa de otwa to okura na yemfa nwie misrawo se wutie a ebi adwo da ebedi hu nkomo me de ato wo no me nku hu wate wo da che efese
wodim sɛ de wodachi efe a nka omma ewu na ada okura wodachi efe papa wodachi ye kama eti die nti a kunhu aba wotiri mu no eye wodachi a efe nti a hello okay Mọ́borọ Asem ye obi asem dwumadie a ene ye di abrabo mu nkomo no ye mfa de otwa to okura hello Good afternoon me ma me ben mehia ni oh yan hwe we say we ni de na hello yes me Good afternoon. Good afternoon Nyame adumo na nso e yes so mo kasa sia am so on the prayer yo me pa cho ma mintie we yo na so Sunday asma kai Sunday to market so there yes no kasa o me say on the gigi on am hormone always me say on shambo common me ese yan fantan me yan bon family one oi kata nko so dey kire mumu say the me kan say wo de no de he be ma won hwe nkwala ana bo tenyo na be ma no wo ye adwuma wo bi de ye adwuma but won hwe nkwala na wa na wo hwe wa de Mpotonyo. Sa wo hwe wakoma ma wa chance edi ya obi tia na na. No, because I is into time. Matias ye wo dia to abusuafo anim se bia ye mfre buntu ya am ya frɛ no abusa ne de ntia wo ma. Na de me no ko me si no ko ma se tundo na zinyi so ena ya fa oya wala nkasa nti na ya tede awal nugu nti na busuafo ba de won gwa awal wo kutu na oka court din hey so tikasam na din te ti mu di bo mo ba ta ha kina amada ho majewa amada ya de nti a mesi bompa ye man na hira no ene se wo no se de be ya wonni ya wo wadwene mu ni wakomam se de be ya wo no bitterness bia ma wo mu na wadwene mu be ye fan efse se nyamkopon se wo ba ne nkyea besre na de a na wonni obi wa asem a esi wo mpa ebo kwan se wo konyame ho eti se de be ya wo mpa ba no kwan ansie na wo de akoma pa fi so sese ne wo de yamfom so kyeye no se de de kyeye wo na wo fom ye no so ate ase eti se de be ya biko nyame no se be ma no mpom wa nyame pese oboa wo ba nyame na wo kɔ no ho no se wo obi ho adwembɔne wo tirima oboa wo nya yie eti ese wo yi to twene na wo pompa ye manipa na wo nya nyame nsam nhyira ne nyame nsam nsrade ba to so ate ase because nipa no omoa fa so bi emfiri so ma wo san de na ba be hye wakomam ama abesi wo mpa ebo kwan wo san de nipa na ehu ayawodi abehye wadwene ne wakomam ama wontimi nya hwe papa emfiri ono ntimi moa wo no nyame pese oboa wo me ba to so ate ase sa ono ntimi moa ba nyame wono na ye jankafo nyina wo mo agya ene ono so na ye kunafo nyina nso ekunu nyame no ono betimi aboa wo no sesa wo ba ne nkyɛn na sa wo no wo omenase pobitia wo bia wontimi nya hwe ma wo eti eye for your own good, for your own sake, for your own peace wo wasumdue ene se be ya nyame behu mmobɔ nti no facha no bompa ye hira no na ka kire wade se wade wa wonim se be man emu ese so oboa me no womfa moa me metu ho na mo makɔ ha abusuafo atena so ba wo de wo yo nyame a wo ye Jehovah Jireh a wo hye wo ma eti provide the mame enam se wo de acha be ma nti nyame be hyira wo obebie sika kwan ama wo obehira wo adwuma so wobema adwuma na wo ye ne sika abam obema nipa bi aba be ye wadom efise watimi de ache so what is here nti wonyame nka wo no ma wadom na timi gya bibia mu why me da se pi nyame hyira wo pa so we yo me so me da se atiefo ha ene ye de Mọ́borọ Asem eti Jerry enkoma ye di ye kakra wo de be so am ya sorry akọ na jako de American etwatwa no se utwa ntro ba jo dina wansa ye nko se utwa ntro to obi so ana se o ma obi kọ oya obi mu a me ma na nya ode because to bobo dan a abi bebo
esamba so obi a otwa ntroto amanfo so bia no onya asumdue dabi ebi ona bonten no mba ye mo ho sese de omaye no omaye gaga ansa oboa real so mu no wu o si an oba no me mma no me maniska kra me mma kra niska kra po no nya bi ataduane me ma nanso wo ko hye dem a unim se ye omoja anti o mana won hwe no real ntu uye obi ade a na why careful na nyame tuaka mpa nti no wasomosompa no wanya katua pa we atiefo ha Jeremiah Simpson me producer na ote ne nka no osanso ye me special assistant Very aswado. Etiefo ha ena yede Mọ́borọ Asem yobi asem no esi yes sorry so Professor Kobla Abochi wono nso baba beto so ma na we de yemfa glorious birthday Emma Dickness Abena Safua Simpson Jeremiah Simpson ne ho kani wawoda eti nyame nhira ne bambo ama na wukunu so yenka nche wo se wo ye oba papa na wodo wo nso papa na nkawa nhia wo a enkonim ba bia sese nko nam enkwada fefa nyame afa so awo de ama wo ama abusua no eti Dickness Abena Safua Simpson yemma happy glorious birthday eti we de Jeremiah Simpson ni pretty wife na yere so de ne ho ofe pa ni pretty wise wife oba ne ho ofe no wonim nyansa na ese wo ya Abigail oba ne ho ofe na wonim nyansa na ese wo ya Abigail oba bi wo ho ne ho ofe esu nyansa no wo fom na obi wo nso so wonim nyansa ba ne ho nyefe wunya ne mienu nyina de ana aboma eti Dickness Abena Safua Simpson de aboma ne ho ofe na osanso nim nyansa na o Jeremiah Simpson ne nikunu da bi wo ne yere mo fanche wo ne yere eti Jeremiah Simpson ne yere eti the glorious birthday Emma, God bless you richly, much love to you. Or say I will love you always. Asam is simple. Jeremiah Simpson say en kanchere oba ho ofefo Dickness Abena Safua Simpson say I will love you always. Medo wa kwesi awieye ye da bon kokora ne mere wa bom kopim say Yesu beba Yesu ma ye die ye tuemu aye nananom ye nana kanso anom menu nyina ba ye nyame adwuma abom ti Jeremiah Simpson ne Jeremiah Simpson ne Dickness Abena Safua Simpson so omu taribu say ya akosi wiase awieye kopim say Yesu Kristo beba onyame emma mawade no efren munyam enkwan munyam na enye de na enhye ne munyam ya frem Akosua goabo djubetimi afrem Akosua nhira me na mede Mọ́borọ Asem yobi asem djumadie no ebremo Jeremiah Simpson ye mi producer ohine yere aberwatia waka ho apam dadaa no a ye dadaa no a Augustine na social media nso wo hwe akire me srewa ne sese de be kan no eye simple se obi ho adwene bi wo wutrim adwenbone bi wo wutrim wudi obi ho yawa bompa ye hira no ukonyame anim bia kasawrade asemasi anaso obentimi hira no manenye kese wontimi mompa ye nhira wo bi ensantan no emfa woni de nipa na ye wo se wo hira nipa no a wonso so obeye nhira ebefiri wo mu na watimi de akokoduro akonyame anim yare mu nyina